I gdje ste Raja, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu, pošto je moj kanal nije tuđi. Evo ba je opet. Nećete vjerovati gdje sam i to u poznatoj lakirnici ovdje. Kod mog majstora, pa da me narod čuje, pošto mi je mikrofon ostao u autu gore. Odmah ćete znati gdje sam. Odmah. Tako da, ovaj put se zadajemo da odradimo ramenova audicije. Evo majstora. Majstore! Uglavnom, stigli smo neki dan i hoćemo da odradimo, sad ću vam ovdje pokazati ova dva ramena. Ovu manžetnu ovdje moramo promijeniti i na onoj strani moramo šelnu ovu promijeniti. Ako slučajno bude bilo fore da ga spustimo, da ove federe zamijenimo, to ćemo odraditi, a možda i nećemo. Tako da nije mi to 100% hića. Ali moram ova ramena zamijeniti, tako da sam ovdje kod Senče naletio da mi to odradimo, a vi sad, eto, uživajte u videu i to je to. Mi idemo malo se baciti od oko ramena. Sam da vam kažem, za sve one majstore što govore da ovaj šaraf neće fino da izađe, nikad se od ova ramena nisu promijenila. Saš vidjet kako izlazi. Saš vidjet! Gledaj! Majstore! Vješva. To! Gledaj, gledaj! Gledaj šta mu Lola radi, gledaj! Evo Lole i Barabe! Gledaj! Malo VD-a prhnuo samo, to je to ljudino! Kaže po videu, za 6 minuta smo skinuli ova dva ramena. To je to. Nemam ti ja tu šta plah pričat. Majstor je tu, gledaj. Gledaj, vidiš ja mu ovo dodajem. Malo sam i ja ruke ispilio, nemojte mi da nisam. Ovaj dođe ovdje. Da je to. To je tu. A ovdje, koliko ja znam, ne dođe. Ova podnoška dođe na onom šarafu. Na ovom šarafu. To. Fali ti još jedna ova matica. Za ovu glavnu. Lafetu. Za koju lafetu? Ovu drugu. Pa dođe u boksu. Pa daj. Odmah idi. Jel ti to sad kriva ili ravna? I u njoj dođe šta? I u njoj dođe su. Ne, ja šta smo vam zaboravili reći. Uzeli smo od HDMI dijelove. Pošto Laufer Derder nije bilo. Da uzmeš ovako posebno Da uzmeš ovako posebno Laufer Derder. Pa šta je ovo sad svaki ima viška, jel? Znači dva ima viška. Treba će to ti. Neću. Ako budeš opet nekom Audi. Audi neću. To, ako tek treba ne. Ne, neću. To. Jel ti ovo lijeva strana ide desno? Ti dao meni L? Ne može se, čekaj. Jebem te man. Čekaj. Pa i ovdje piše L. Nako je? Čekaj. Piše L sada. A Jel ovo? Oj, pa šta ovaj žvač je volko? Ovo je stari. Nije volko šut skona.
nema veze, Ali nema. ali je mnogo logično da se nije mrdala. Još uvijek. Evo nas sad na ovoj strani. Evo ga skida ovu. A ovaj će ga šaraf sad. Ništa, sad ću vas ovdje pa ćemo vidjeti dok ćemo dogurati. Eto ga, sve ja moram. Pusti nek stvarne dok je sprema. A šta misliš? Ti misli ovo hladno? Na drugi put. Sad kad ste nas malo gledali u timelapse, evo ja uzeo da zapalim. Ovdje ramena već sjede. Znači trebaju se još uglaviti to, ali hoćemo prije toga ovu manžetnu vam da zamijenimo. Evo ga Senad, hoće da pročisti ove, da sljedeći put ne zajebavaju. I onda imamo s ove strane isto već namontirano sve. Ovo ćemo sam šelnu nabaciti na onu manžetu. I to je to. Što se toga tiče. Koliko nam je trebalo Senad? 20 minuta? Jel pola sata, 20 minuta, a? Da skinemo ove i ove uglavimo gore. Do ovdje. A ovo je njegov novi Passat. I ovih dana dok bude on na poslu ili nešto ne budemo auto trebalo sat, dva, ukrast ću mu da napravimo jednu recenziju od Passata Airline. Tako da vam neću sad ništa puno pokazivati jer ćemo posebno klip napraviti o Passatu. Stvarno je zvjerka. Jedino da nam kaže kako je zadovoljan do sad, pošto ga je skoro kupio. Kako zadovoljan? Progovori sliko! Osmije se. I to je to, ništa, mi se bacamo sad dalje na posao i to je to, ništa, nastavite gledati. Lajkajte, širajte, subscribeajte nam se na kanal, pa ćemo vam snimati još ovakvog kontenta moćnog from Bosnia and Hercegovina. Sad objašnjam ovaj narod. Ovdje se desio šeitan kontrol. Šeitan kontrol. Yes. Izvadili smo ljudi polosovno. Odvrnuli to. I sad hoćemo manžetni zamijeniti. Pošto vidiš da je ovo ciknula komplet. I to da bude gotovo, da bude kako treba. Evo ga raja, sad još sam da se zategnu ove šelne i da vratimo polosovnu i to je to. Gotov posao. Tako majstore? Tako je. To aj sad krijeći disk. Još. Još malo. Malo
Selam, alejkum. Alejkum selam. Česki. Evo majstore narode! Jebote, majster, nemoj, kreni disk. Maške narode. Jedan tvin. Nemate pametnija posla, otimate mi iz usta. What if this is all just a dream? Evo ga raja. Iza manžetna sve spojena, ramena postavljena, točak vraćen. To tako izgleda. Senad je vam vratio sve ove plastikice i ovo što smo povadili. Gumice vratio. Da ne kažete da nije manžetna nova, evo je nova. Ramena nova, sve sređeno. I to je to, sad vraćamo točak i onda se bacamo na Passata i tu ima neki izmjena. Sad ga spuštamo i onda ćemo one gore šarafe, gornje stegnuti jer se ovo mora dići gore. Tako nam je najlakše. Evo sad će se ono dići. Hop, sad ćemo to stegnuti sve fino, lijepo. Biće ko bombona i gledaj kako lijepo izgleda nova ramena. I onda ćemo još ovdje skinuti ovaj čep, polovsovno zavrnuti. Biće to bombonjeros. Bombonjeros. Potom ću ja sad napasti ovu, dok Senad to stegne, da se to kutariše i onda napadamo ovu i onda ćemo ja i Senad šta god pojesti, popiti. Narode, sad pristupamo malo jačim operacijama na audiciji. Imamo, ne znam da li vidite ovo ovdje, jednu čvoku i jedno je ona gore, ona se možda malo bolje vidi. To ćemo reći, čvoka zvani Viktor, to ćemo se Viktoru zahvaliti. Sad hoćemo probati izvući od Brenner. Evo ti Brenner ovo. To ćemo sad probati izvući i da vidimo koliko je sati, hoće li šta moći. Evo ga. Sad ćemo samo... Neka to vam se smeta. Aha. To ću malo ispolirati. Ništa ne skinujem, a moramo ono mikrofiber prstom. Ima još sekundu. Ali je razlika nebo i zemlja. Ali je razlika nebo i zemlja. Evo ti ga ovdje, evo. Evo. Nećemo kice nikako. Eto, to ćemo još malo. Sad idemo. Sad ide ova glavna, jel? Viktorovu čvoku sad idemo da riješimo. Popet ću vam se i ovam gore. Je li ošao daleko? Daj nam onaj... Prskalicu.
Puno bolja. Ovdje treba još malo Bog, ravno i ovdje čvokica. Bog da. Ja. Bog da. Ali je razlika već nebo i zemlja. Sad ti otprilike ganjaš veličinu manju u ovu onu. Da bi se fino uklopilo. Tu imamo ovdje čep. Je li ta riješena sjenća? A ti Boga draga. Gledaj, ne vidi se ništa. Ne vidi se ništa, Bog te. Može se još malo polirati. Dobro. Brate. Ponesam tam. Brenner. Brenner nosim. Brenner nosim. Evo ga. Evo ga. Brenner donio. Gledaj ovu narode sad. Šta vičeš lak otpo? Gdje je lak otpo? Samo čep. Moram ja napraviti neke štete. Ne mogu sve ja. Ja, ne može sve Viktor. Dobar. Ja ne znam da li ovaj narod ovo vidi. Strava. Čim je onaj? Eto ti. Poravlja se ova lampa Senade. Eto. To je to, ovaj je gotov. Gdje je s majkem, poravnjala se lampa. Ovdje sad sam još ova kad bi izašla. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Mi je završila auto u mene, htjela otići jest. I onda ti je mene zonu električar. Ja ošao. Evo sad 11 sati, tek sam se vratio. Senad jedno kočnice završio. Ostale mu kape od retrovizora. I ne znam, je završio one papučice. Ajde da jedem pa vam pokažem. Jedanaest i 20. Senad je morao sam na pasatu sve završiti. Ja sam kod kuće dol spajao interfon i one zezancije. To je sve gotovo. A Senad je završio pasata, ostali mu još ovi gore čepovi. Poklopci retrovizora. To ide sivo. I onda je to kompletno. Jesam. Jesi mi stavio ovdje? Evo stavio je papučice dobro. Gledaj kako su ispale dobro. Papučice su znači mrak. Ozračite. Nije već. Jesi skidao onaj? Popuštao kliješta. Ovamo da izađu da mogu Fino prvi. fino ofati.
Ja mislim snimao prije. Evo, možeš snimiti ako hoćeš ovako. Evo kako je bilo prije. Znači to je bilo prije. Sačka. To je bilo prije. Bravo. Joj, kako mu, ma bolje mu je to, ma. Bolje mu sad stoji. Interesantno. Idemo uz felge, idemo sad. Bolje. Ljepše, puno. I evo ga Raja, sutra dan je, znači ramena su gotova, sve je gotovo i ja sam evo, bili ja mogu ovako, ne mene. I ja sam evo sad završio neke papirologije, što bi se reklo, ganjao sam papire neke, tako da sam to sve završio i sad sam se uputio na špuru, odradim špuru i onda ćemo vidjeti kud nas dalje put vodi, tako da to je to, eto. Uglavnom sad na špuru idem, imam neke vožnje tamo možda 15-20 minuta, odradim špuru i onda palimo dalje. Uglavnom ramena, manžetne, sve smo namontirali, to ste već vidjeli na Passatu, eto. Brate, eto šta da kajem, nisam uspio nešto, Bog zna da snimim, ali eto radit ćemo neku recenziju pa će biti malo zanimljiviji. Pošto imati neki promjena sad. I eto, to je to. I etka Raja, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam je se video svidio. Ako jeste, lajkajte, šerajte i subscribeajte se na kanal. I normalno podijelite video sa nanama i dedama da vide da je Menso izbacio novi video. A mi se vidimo u narednom videu, tako da goodbye i peace. Yeah.